Ko mental health o it's about the wellness of our mind. Pe koe mo ui lelei o e tau whakakaukau. Pe koe mo ui lelei a tau Manavatapu. Ka pau he kai ki tau tokanga i ai maho inga. Ka pau he kai ki tau mahi no i ai maho inga. Ai mo ui lelei ki tau tokanga i aho tau Manavatapu. Tau whakakaukau. Pe ko tau atamai. E tau wikuai ki he maha ki ia koe e tau whakaukau. Pe koe mental illness. Aina koe o ku tau wikuai ki he depression, koe anxiety, koe ngahi maha ke he schizophrenia, koe ngahi maha ki ia koe o ku tupu mi he e tau tokanga ki he ngā aue koe na koe aho tau Manavatapu. How our Manavatapu functions, we must help our mind function properly, or function good, for the sake of koe e tau avoid a mental illness.